Bia wɔhwɛ to ma G8 apɛ mi mabɔ akwa basonko pa nkopon show ɛwɔ support a oda so edit type fide echina favorite so no baba so foforo dia elevation so be subscribe say to ma G8 there me pa bi pa edno na me din a obia ede frame na ama obuso a na sabre so trending issues there cause oh my god emu somebody can dey here see ebie mu ni do mosuko na se wa wo show switch ni won ti ase no eno na bra so ha be dey ebe so mu na ye ko ensem no emu no sabre reporter abetoja echere said the health facilities regulatory agency I try to tia e different hefra te se ehye eye apomudin ayo sapia ntutu ye se krata wo ekura edi ejuma eni se na jumadie ekoso ewo wo na sabre wo mo apomoti anante akra mountain so atutu eye a hospitals best 4 emu te se ni anu edina said wo mu krata papa mo kwan se wo mu operate as hospitals na eye hospitals a wo do wo mo eka wo eye close down we mu eye Susan clinic eno ewo latebi okoshe mbeka ya enkwala ye tonton case beto abontino doctor peni awoda hospital ya no na te se ne ho bom ewo ensem no emu bia te se nti sabre nintena betoja te se wono so hospital no ya tumu ena bia muso no China Recovery Clinic eno ewo Achimota Grace Diagnostic Center no ewo Tantra Hill na te se Obenfo Hospital no ewo Boija no te se any hospital nine asabe omo aka ya tutumu wo bi eniwa te se wo ko wo akoja ya hwebem na wo mututumu nia no ayarefo no wo mu especially wo mu anamo into critical condition te se wo mutimi engra wo anaso wo mutimi 19 free hospital no wo bo modia etunkra and the ambulance and what do I say transport to free hospital and do more echo different sabia to say omo de mo asem eni eye wo mo sheet so me try hefra for sheet so ades wo na mo do mo koya mo koje ayarehwe na ensem no emu no de enwo wakakra ene sem Dr. Obenfo Hospital ya wo weja to say wo mo etu because e bisa for meka ya sa hospital kro ya emu no be sem mi santem ya tum be sem pemmienu Obeka ya eye wo ba fe bia na te se wo ye youth organizer ye MPP amani ko na se wo youth opposition e wo MPP amani ko mu ana te se kokota ye papa honorable Kennedy Ejapon ni baby mama te se wo ya te se nsem beto ejaja ne papa 6 years ye ka won sem ya na se wo koda Dr. Benfo Hospital ko ye te se salipo session na te se watering fat e dey free ye no na bia ko share another place na so man in a condition here ko another ko bia fofo mu te se nam so man e hwere ne kwa te se na ne bishop for program nim se wa hwere ne kwa ma te se ye doctor yi Dr. Benfo ya na nte no ho ebon wo te me nam so mai ko che no ye che no ne nsem no okokot no oba na te se wa onogba mu kra yare wo court oni ani police station no ko to ho no ya no wo yare wo mu e kire ya nti nsem bia hu ya ne se ye China to so wa ko baka operating the clinic no nim se the clinic no so no edumadi a odi wo ne se wo shape ma friend of body sculpture ni bi no eno wo ye bi wo ha te se wo ba na te se wo se wo shape no ko yie ma na pe se wo mia wo fe ko mu kakra na wo mia wo to ne te se wo hips no kakra na te se wa ko ho no ye bi ma no ne adwuma wo ye te se nam so ma ye abayiwa Susan etimi free mu na ni ne mu ye chi no wo Susan ni wo no na te se ye ntimi antuma na se yetimi an sentence no amfani ni duty eja na e man pa sa ko do dwuedi so no na te sa kwa onwade pa sa bre ya sa ko chi ne se ni medical certificate of the age man sa je pa ya sa to the hospital na ko fo bi sa say nenti die mpa na te se ye hefra for yi and as a medical association Ghana Medical Association no more to our more shame in so be so mu e wo man mu answer no ma react because empedudo be won me take actions against a year I sabia na say even institutions of Ghana had is wo mo share edumekuo so no kwa no ebi wo ha won me take action against edumekuo a odi djuma ense pata na say ne emra emfa wo mo twen ma asem kese esi ansana
woman to start at the end of one my art say mwakra woman ye question na say ye kai kwa ye brand entry me because obeka ya de nam to grandpa ma anamo we go to ne say ye hospital say me beto that say woman to nton kola say no na Susan clinic yi Penny Oda no doctor Penny Oda no so aye adwuma e wo Rich Hospital na wo go mu won sem so no so ton kola e wo no hospital ho aye no nam so much say hwemu ko ye ko chi no ele na nurse fo mu kwa na de say nkofo mu ka won ye ko chi be no ansa na enu a kire sa sem kese we sie enu a kire sa na wo ma sha setu anamom edi yes eye hwemu we na say wo mo de enter to hospitals I would also checking documents to say we nam so ma to hospitals and 90 and wo mo train pa say amaneni si ansa na wo ma tu ama na ma adenti na your bodies be say wo ewo eye wo man ka de mo na wo mo ntimi so waka blood to bibia ansi na wo mo hwehwemu ye nkrata because hospitals there a very critical point or man so be we are one of ya sabia will be to say nin kwa dance him or and notice what come a break and look at granity say you were hospitals for Ghana no more operated by a medical result woman need certificate or operator money medical certificate or operator now be who go kwa ya sha na say man yi sign mo ko say free wo mo drink Ghana ye ni pa wo mo drink ho na say wo mo chama smith na say ni bra be so mo so asem mo tu awatuma wan mo ni tika na fa say eduma we do say o ma ye so ma ko tutu hospital na ebi wo wa wo mo so ntem wonya ne ntem pa so ansa na asemesi and ansa na o ma tu ho ana mo ne sa dia nipa kwa ene de tu nsan ma say ye say o ma no krampo no na ko so nti ebusafo dia beto dwa enye nti na me di esi no so adan try efa wo no mo de ane fa so me our comment section e bi am to share video we on all the social media platforms na ama obuso a ene me di nyame ya adoma me di share bi makra mo